Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. In-nannu lest, il-mama lesta. Ara, kif intom? Qed ngħaddi ftit il-lista tar-rigali tal-Milied. Qed niċċekkja li żgur ma nsejt il-ħadd barra u nara li lil dawk li ktibt fil-lista tiegħi nixtrilhom rigal adattat. Fil-verità, it-tifsira veru tal-Milied mhix ir-rigali, imma biex niftakru f'kemm il-Milied iġib ferħ, nagħtu rigal żgħir lil xulxin bħala sinjal ta' mħabba. Issa sew kollox sew għaxej il-Milied, offer kbira na nibdew narmaw it-tibtibiet. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied, offer kbira na nibdew narmaw it-tibtibiet. Fir-razzet nibdew inkantaw tal-Milied, issa ejja xeħlew kemm is-subien u l-bniet, inżejnu kull imkien l-istallaw anke l-ġnien, isejja fl-imkien insajru ikel blin. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied, offer kbira na nibdew narmaw it-tibtibiet. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied, offer kbira na nibdew narmaw it-tibtibiet. Żiżi fil-Milied u sħaba imżejnin, isajru tanti kliet u jgħidu ferħanin. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied, offer kbira na nibdew narmaw it-tibtibiet. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied, offer kbira na nibdew narmaw it-tibtibiet. Kull sena barra lill-membri tal-familja naħobb nagħtu rigal lil xi ħadd li ma nafx. Xi ħadd li hu fil-bżonn. U ġieli anki xi santwarju tal-annimali. B'hekk inkun żgur li bir-rigali tiegħi inkun ferraħt u orejt li mħabba. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim, saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax sama aħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.